ka channel hi lo subscribe la notification bell ilo click bok do nia ole chi bai le ve kule tuntuma chuan online SBI online banking khoi te tan online manga transfer emo payment kan ba pek donin amasbera chuan manage beneficiary anti thina chu kan va thon turate number account number le account ming kha amasaberin online approve vanei angai thina chumi beneficiary customer name ani meng chu poisa te kan va thon do na chumi kan va thon turate number account le details ani chu chumi va et dan tur chu tuntuma hian kan en hawanga next video chuan manage beneficiary tuna kan et tur hi banking online ve ka anron approve zo nuwa online na va transfer dan poisa va transfer dan khami chungchang kha next video kan en ho le donani chumi ma chuan tuntuma chuan nicha kan soi tong khan manage beneficiary option a engtin nge poisa kan va transfer turate kan va thon turate number kha online a kan etanga engtin nge kan thon thayang ti khami beneficiary et dan chungchang kha kan clear hawin kan zir ho le donani ngun takin kan lo clear ho theu don nia amasabera chuan Google kan lut lenga Google SBI online banking ti kan tai panga chuan State Bank of India kan click lenga continue to log in hi kan click lenga chuan username alo oma username a hian kan login username le kan login username kan zia kanga ta hian password login password kan ziak lenga chumi hnuwa kan login ta a tuna kan hmuang hian payment option a kan kalanga ta chuan thil pakhat soi tur oma chu transfer beneficiary kan va et tura po khan within SBI transfer oma omse chu intra bank kan meng chu SBI le SBI ve kan thon tur thon na le other bank transfer omle chu SBI le Bank of India emo SBI le rural bank emo khatiang banking anglo inter ani meng chu khatiang thon dan kha omta chu international fund transfer ti te quick transfer ti te oma tuntuma hian within SBI transfer SBI account vek te nena online na poisa kan va thon don khan anma ni SBI account beneficiary te number le ming le details ka kan add dona chumi add dan chu tuntuma hian kan zur ho don ani kan soi tong khan SBI le SBI b kan don ani within SBI transfer click anga tichuan click here to add a new intra beneficiary the option a hian I click leang chuan profile password alo langanga tuna kan hmang hian profile password kan type lu tanga chuan submit kan metang tuna kan hmang hian SBI account poisa kan va transfer turate kan va thon turate heta hian hei hi ming name ania hei an account number chuan confirm account number ani lenga transfer limit kan ti chuan heta hian aizia ka maximum limit hin wai khatania noi som ania chu noi som aya tam kha kan da thailo ti nen maya transfer limit da chuan chumi aya noi som aya claim zong ka chu ti thai ti na ni
tian kan enchin lenga name ming kan transfer tur te ming kan zia ka chuan account number kan type lut lenga hi ka blara achan chu secret account number te ni wangin example ma ni sela ven thon thila chuan account number kan type lut anga chumi nuwa account number bokha kan confirm number kan confirm le angai bokha kan ziak lut leang chuan transfer limit hi transfer limit a hian singa kan dang achan chu kan thon hem don lo wangin ti chuan ni china kan mong khan transfer limit a singa kan da ti chuan mobile number hi one time password ka don na tu number ani ton ta chuan submit kan metang submit kan metanga kan click anga ti chuan you have registered as inter beneficiary to your account. High security password is sent to your mobile number. Nichina mobile number, online registration mobile number. Akhan himi ahian one time password angani chu high security password kadong donani. Chuan approve now we can click lenga. Chuan option pani lo oma approve beneficiary le approve limit la oma tuna kan ti tu mi chu limit kha kan thlak dang lam don lawa chu bang chuan beneficiary poisa kan va transfer turate kan transfer theinan kan approve kan va deal don ani wangin approve beneficiary kan click anga ti chuan eta hian approve dan chi ni lom le ta ATM pakhat na chuan ATM kal tlanga proof dan ani panina chuan one time password ania tun tuma kan du chu option number 2 one time password using one time password ani kan click ang ti chuan ni china kan thon tura kan zia account ming kha kan va click ang account zone kan va click anga chuan one time password kha ni chinga kan song khan registered mobile number kan registration kan ti mobile number khan kan donga chuan tuna hian one time password high security password ka enter anga high security password ka don hi tihan ka enter anga ti chuan approve ka click ang hetlaya click tur hi thei ni lo turani ti chuan you have successfully added as beneficiary the new beneficiary will be activated within 4 hours and activation will be advised to you through SMS alert bank in darkar li chungin anon activate anga anon approve anga chuan anon approve na confirmation to registration kan ti na mobile number khan kan dong le don ani chuan the total amount that can be transferred to a newly activated beneficiaries 50,000 and during the first 4 days after activation ta ka chuan thatiam vek tur angai la chuan bank ka nge kami approve kan va dil na fa khan branch form ti lo oma chu kan download anga kan fill up anga branch kan va thelu tanga chuan direct in singa kha direct in beneficiary tuna kan etakha darkarli nga ngai lovin direct in anon activate ngal donani ase bank ka kalte kan peilowa kan tumlo wang khan darkarli chunga anon activate bank in online mga anon activate kan nga kang chu tuntruma kan zir tumanita ti chuan kan reng tura chu bank ka kan bank a kan man mo viau ni chuan darkar li chung kan nga man lo ni chuan a form fill up tur om kan ti kha approve ti form a kan kami akan
headline view hi kan click chuan branch form ti omna ka fill up tur kha oma chumi chu kan download tanga kan fill up anga kan print out tanga chu bank kan submit tanga automatically in minute som chung pon yang chu bank kan submit hununa khan kan thon thei ngal don ni online mang vekin kan lut kan log in lenga approve alo in tisa tonga ti chuan awesome takin kan thon thei don ni tuna hian an approve lo kan end don anga chuan payment transfer akan lut lenga SBI within SBI transfer akan lut anga chuan kan click anga hian kan en anga hei heng te hi online mang veka beneficiary kalau et te neta mi pathum ka et towa chuan ni chin mi kha silal lam ro ta ti neta example mai menta kha ka ta hian banking an la ron approve lo ta chuan kan la thon thei ri lawa darkar li chung nga ngai ni darkar li chung kan ha zo nuwa khan heta hian an number 4 na tan aron langa asilam ro tan on tenga tikhan chuan a limit nen kan ron lang vek anga chuan awesome takin heta hian amount kan du za kha kan click lu tanga ti chuan poisa ka kan transfer to mai don ni khangzong kha tuntuma kan en thei chu ni sela next episode chuan manage beneficiary tunami kan etaka bank in ron proof tonga darkar li ral tonga chuta chuan poisa online transfer dan vathon dan ka kan zur ho le donani poni sela tuntuma tan chuan bye bye pot ule ka channel hi ila subscribe lo ni chuan lo subscribe vela notification bell ilo click pok don nia kalome